Harangkat ke jing temu ban penslur ban ai men sim ya ki samla ki badon ya ka sap ya lekai ka right laban sports social and cultural organization Kensha Trace Shillong haka laitere ujemang arja arpusan kala penkop buram ya ki samla ya lekai na ka Meghalaya rock climbing bat mountaineering association Shillong ki balawan shakmat na ki lempung baper bakentop na ka 6th Meghalaya games ka badang shudapshan Hakani kasngi lawan bani simbanta daw ba sanbor sulayu MLA ka South Shillong constituency kumukong san haringkat ka jingadon lang UMDC ka laban Mauprem constituency uba Ricky Sulay ginoylam na ginyotli ki dorbar snong ka right laban ki officer ka muda ginong snong nalor kiwe Kini ki samla ki bala syapun ko buram ki don kumba khat saw ngori nalor ki coach ki bala ajing hikayaki bat ban sam ru da ki momento ki tiar yelek kai nalor ka song pisa Hakari kasngi la pelat pat baru ya skim Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY nakabenta ban penshna yeng syaki baduk. Ibalai di Venezuelan position haka 6 Kerdan ke Basau haka 6 Tapi Ila ya pelong ya kana ka hapo kecing initiate dan kecing ialam nanti jong ba Ricky Sulay hadin mulaya UMDC mulaya konsol pergi official jong ka muda ka department apa ka urban affairs ko mana Meghalaya but ya shong meeting lang hadin ba la initiate ya shong meeting ban nga ban lengkap pergi nyau darbor so but hakan ka singi la ya lang ru kana ka ya kana ka scheme bagi ke scheme housing scheme la ni ka ba ka sarkar India lang ba ka sarkar jela jo ni kala penkio hado arlak sanpo siing ya gitu ban ai ke jarab sinaying mo ya baduk lo ibaran jaka bar ya degi ya kana ka scheme long ya ka ngila ong ya ka Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY Mela scheme 20 kebomor kare ka second phase ka baat akaba long sukses bagi official ai kubeli official nak yang juga urban affairs department ko mi panai ban ai ke jepun syakini ki nong yo jepun toy ilong yeng balayawan mentasi sina jelang aga je saki lang jong yang ba snong ki rang badong sekretari snong ki sport club paper dah ni tayo hadi mengenai joint meeting bagi sports club bagi dorbar snong bagi official jongka muda urban affairs department harangkarku bat harangkarku bat lokit kam jongka right laman sport social control organization ngalong presiden jongka organization kebalaran gajing yes slot bat way nak kinong yalam jongka neka Meghalaya Rock Climbing and Mountaineering Association kemudian association kapaki kepala itu nalu bencim Islam kasin dengan kepala itu lembaga neka Olympic Association of Meghalaya lembaga sports department akabaki layo bencim mentah apa Meghalaya game bencim Islam bat juru layo ban ya let participate bencim mentah support ka competition kana ka rock climbing competition kabalong hapo Itanagar Arunachal or North East ni but kibabun lagi tu ki samla kumba arpusan mut layo medals lagi babun categories wala kadai kasir ke belingkong bostunat ka ba maximum baro hi tu no ile kai way ar kita na shabar dan konsensi dan profit kita na kana konsensi but gile ya perbet lang ba mentasi gi perkuburom lagi pada hacing perkuburom lagi sebelah pulih kilawan ki kwa lawan ile ya paneski lang na boro ki dekat jongka association jongka rock climbing and mountaineering association bagi la perkuburom lagi but kila kamen cibule bakalong karkumujing ya hu ko jong first time bagi yo ngare ke jong perkuburom tempat jopan ba kalau ai bersim cai gini gapren ini samla kita ke langsan bat kan thai bersenrang
but ngai bring ya berhak kita dekam juga association but kalau kita setengah sebulan ya bukan lingkong ya keban dia nak konsumsi MLA MDC ke jongi ada nanjing South Solo kan salah program but kajing lu sep ya kan dia kajing lu sep baru kalau arlak siapa aja akaba gilai ki certificate gilai ya ki tiar ya kai ki badan kam aki ya kai ki jogi ki tiar ya kai ki kids nanti ki certificate bagi ai soba ki bagi badan kam aku por di practice nanti ki ya kai karena sports karena rock climbing and mountaineering climbing kemudian kiulum dalam competition mo kiulum tha kiu ya kini riat kiriam ram batuka terter but ya kabala itu ya ka itu ya ka meglia Olympic station baka sports department but kajing lu bisa pelong arlak sibo ada ka hakaba gila yo banai lu san nolor ki kusnam gila yo banai marsan hazar tengka syaki borofaj but kadang ina poka discretionary grant kabagi boro discretionary grant dan itu grant pisah banyarap siki pajba haki bentai baper hakaba sorkar jela apa kejelam jong Konrad Sangma baru ndru pungut MLA ngiyo arpolok tengka hakabaning kong arajar pra hapor bangna sajid kumu MLA kalong tang lailak tengka but hadin jo lailak tengka hakopor ngabat kumu deputy speaker but nomor bangalong chairman jongka budget committee kumu deputy speaker ngalai slot but enhance din but he dia kala hakopor jonga hakopor sistem beladab gila yo laki usik salah berkum ter kalau on election ngala job biang ngala sajid biang kumu deputy speaker ban ngala initiate ban ya banyak kan ban speaker ban chief minister atau kapor ban kiu na kasan sa show ban gila yo show lah ini sistem beladab ta kumala tip ko mangala percaya ini sistem beladab ba hadin juga tu show lah iso ba undang babun ka ba fitrei biarap i ki pagi wan babun kijing dula ki jongki tenat kadau ni sim ni kadai khamtam hadin ba kawan to lockdown gila don kajing rem bagi mar mata ki by school by dawai kijing ban kamu ban kasi te gila ngala initiate benda karan baru speaker ba Thomas Sangma nang tu ngala ai official letter so chief minister but deputy speaker Timothy di Sirau bolong chairman pemerintah bolong chairman juga budget committee but kita long munjur baka proposal ke mga ai jimun nakas pola penkiu nas kar pola de ke bostunat ke ba hak kopor ke ba ngai kaji perisai kalau diskusi gran sikit ba aba pi ya kli sanjunga bukan tip sikit ba te kalong kaba pintip ba menjim snem ya kajing terwa jonga syaka sorkar lumba speaker ba Thomas kila mundur na kasi paula kila pukiu ya kaba ngapu ma arbaula mud menjim snem haubunai September arajar arkusau ngilayo arbaula baron ruku gemeli dia kan ke pisah kaba arlak sekolah mereka ngalabai naga arbaula tengka ya kaba nilai santan aja nilai tiar kids sports mungkin kam komentar dia ngej kamba karena ke pisah ngilang ya haki digi benar haki digi katukan benar kalau lu kejing pli ke school kita gilong kami kibaduk pekerdu hamtam hangi bun kiba la yap no ya ulok bala leu no kersan jogi bun ki baru don kibala ulok punya pun ala ingut la pendor ha ndala please ki kling ki di harus surok kili tre kenta singbril armut langut pun ulok la pen ulok layap takum kita ngangan berdai buah khaba he angna kum kita hakumul kopor giwan don gubernur saw hazar kabai school dan berdasarkan hajar ni air ka form ka description grant but yaki ki form ki jongki kiri ban prinsip lah kiri school rem te ban sign ban prinsip da ki concern principal headmaster and masters jongki kiri school but baro hadir meladem ni sai beton kuni we ni ai lai hajar beton kun argut ni ai saw hajar berban kun lai ngut chaneng ni ai san hajar te ya ka turu ngala da bai
but dang mana ka nation lalu nu kajing mi ka result metric berhang turu ki wan sana kajing duna jo ki first installment reunyo hazar biap sini ko kam siu yang kata kimio balik college balik kelas 11 kumia kata ru ki hawan sanga ku mukpa ngangatip bagi long genuine kumno pini tep ndai ban kuslai kinong song song hakon song song janga ki genuine war kuslai kada ar pola kada joki tamu ki suai lomba jongi ngamane ban jet ya ki ba dei ki ba sisa kada ar pola kada jong tenga landep pendep kada ar pola prokai ban kan ya thu yo pi ar pola ko sarkar ka ai kajing plut janga kalau ar pin nyola par ngalabai na poka tulop ban ya kada ka UC mentau benai kajing ka UC utilization certificate lani ban ha syaka syapoka assembly secretariat syaka for office assembly ka utilization certificate dengan submit ba ban ikum no bila pelut ki ikit kinang yo aja bentuai la kada ka basisane ki kas mu ke biang ne kajing soi ni kan master and stress ke personal ke biang ne berkum jadak la biang submit la da ki nunu ke meli ki bom submit yo UC ka bangila yo kada arpolo ka kemud naman tahun usnam part kinum yo without utilization certificate kajong una usnam arpusan kinum yo dengan submit wood ya kada ka UC mengalom la pre tiki babun kijing pelut jungi kalong discretionary grant nangta kalong salary earning Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya